E ono miliona tāra e tītari hia ana ki ngā ratonga mate hinengaro. Nā te kāwanatanga tēnei pūtea hō I pānui mai hei whakatutuki I tā rātou oati I te wā o te kōwhiringa pōti. Ara, ka pai ake I a rātou ngā ratonga mate hinengaro o te motu nei. Ka toha I te pūtea nei ki ngā ratonga rua te kau mārua ko tētahi he ratonga kaupapa Māori. Hei tā te minita I ngā take hauora a David Clark, kua āta whakaaro te kāwanatanga, me pēhea te marea te makiu e whai ai I ngā āhuatanga tika, hei aha hei āwhina I a rātou ki te patu, ki te tūraki rānei I te mate hinengaro. We want to build services that are relevant to the people using them. We're committed to having people with lived experience involved in the design, Māori, Pacifica, rainbow communities, rural folk, you name it, to make sure that we have services for every group. Hoi anō, hei tā te rōpū nā hinara, kā tahi te kaupapa hua kore ko tēnei, hei tā rātou hei iti rawa tēnei pūtea nei e pai ake ai ngā ratonga mate hinengaro.